Сиздер кезектеги салымдашуу туруу менен өнөрлүүнү бактаган, таланттууну таптаган республикалык хор фестивалында жеңүүчү аталган, мынакей өзгөчө педагогдорду тарбиялап чыгарган Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жалпы жамаатына курамына Geçevi eldi toputkan ay, geçevi eldi solkutkan, o güpü degen son el, o güpü degen cemaatı, güyermanları göveken kol çağıp koyuyor, o güpü. Anuşa bilindik menen çıkkanı Allah'ta başın karçalat den ovaldan akınlar aytıp jar salat Uluğda başın karçalat geyden uluğlar aytıp jar salat Ulan ordoluğun oştun sarında Oşempun oşmuğu birigip buyursa bolup jatat saltamat Hazır aldartımdı karasam bugün mayram sana kendi çar taraf Tüz bolsa kalıslar bizge tüz koysa Bugün de cenip ketemiz geçeki gündü kaydalar Oşen okul cayında Kırgızdın ciddim ötelek geçe Kırağınlar çıktın ötöbür Oşen pümenen birigi bilgilik dayın buyursan algılat çıkart ötöbür Talandan geçen bayımız, tağılgan sağarşanımız, batırgan en eçenlerde, buyursa farlı olsun o bu çayımız. Ay gezine çaptırgan, vargan yerin, külkü bayram şattılgan, emgeklenip, her gün alıp işinen, taştak jerde gül götesine bakılgan jakşını da jamanды da komuz özü menen aytırgan balасты уран чакырган амансың ба кыргыз элдин урманы uzun çaçı örülgün arça beşke bana dayın cinalı, edevi kımbat duymalı, nurcudu görüngen canlık yerden, dünyayı batırlardı alıp gelgen. Kırgızdın kımbatka artlıgan ayağladı. Moytoyu candın kuantarı, uluttun urpak ulantarı, törölgün çetken uçurdan düşmanda karap oh dolgun ertene çetkin çettir gün nurundan nuralgan akkuğusundan buralgan kırgızdın gımçaver tuluğları marhumla sadakalan өз жерин бекем сактаган талашпастан жүрөгүнө чыңгыз манас баткан улуу элдин урпактары амансыздарбы? Кыргызда касиет ушул сыйлабаса да барысын, сыйлаган ата карысын. Атада эмне дөөлөт бар, жакшылыкты бойлогон, арбак жакшы ойлогон, сакалында термелип териштелер ойногон аталарыбыз аман болсун. Arılıq haliga telek, görünüp turgan gelecek, enen kiygen özgöçö, en kımbatta gelecek, birincisi birimdik, ikincisi erkindik,
Üçüncüsü ümit деп, dördüncüsü tөгөрөк, beşincisi bekemdik, altıncısı alt bolol деп, жетинчisi жети болол деп, enемnin batası bilen taң atıp da geçkirgen, başındağı elечеген 40 koronga жеткирген Kırgızda kasiyet uşul emes mi? Bunday keremetli kim oyloptur? Gök kıya gök muzda kırılganda başka ulutlar kırılsa kırılıp жоқ bolgon. Kim oyloptur? Bunday tirik muştu Kırgız gana bir oyloptur. Gök kıya gök muzdun duşunda attın kursağın jara salıp içindeki içegini oronup tirik kalgan, kırılgan sayın kıçagan, tügöngen sayın tütögön ушундай элден алганыбыз биз жаштар ата эне наркын саккан балдарыбыз бар бололу, өркөчү бийик нар бололу, кемеңгерибиз келечек болуп узак жашап атам энем баарыбыз кемпир анан чал бололу, сакалыбыз бүтүн болсун, жегенибиз күкүмдөн да нан болсун. Алдыңарга кел чыкты, аруу таза дил чыкты, болгон байлыгы буга кимдер? Агартууга себепкер мугалимдер. Мына ушундай кереметти тартуулаган, жакшылыкка аттанышкан, билимим бар деп мактанышкан алдыңарга окуу жайдан чыгып турат болгон курал жарагыбыз ушул биздин силерге айткан аруу таза саламыбыз. Barakete.